Priang sabai phi hakane ka channel hakane ka video ni page ki club ki balai ra ban sen ni ka Shillong Premier League sedang ban seng ni ka Shillong Premier League ka usnam 8000 shpo bat ki don shpo tli ki club ki bai shimta hakane ka Shillong Premier League bat ka ka club ka balai ra ban sen ni ka Shillong Premier League tong ni page ta san tli ki club ki balai ra yak ni ka Shillong Premier League club ka bawan ka kran ka basan ka bai ra yak Shillong Premier League ka dei ka rang Legit United FC karang Legit ka lai ra sen ni ka Shillong Premier League ka tau snam arajar khatlai ka club ka bawan ka kran ka basau ka balai ra yak Shillong Premier League ka dei ka Maulai Sport Club ka lai ra Arsen ni ka Shillong Premier League ka tau snam arajar afar berkumjur au snam arajar afulai ka club ka bawan ka kran ka balai ra yak Shillong Premier League ka dei ka Langsning Football Club ka lai ra lai sen ni ka Shillong Premier League ka tau snam arajar khanyeu arajar kapra pada senam arajar pesan ka klub ko bawan ka kran ka baar ka balai ra ban sen ni ka Shillong Premier League ka dei ka Royal Wingdo Sport Club ka lai ra lai sen ni ka Shillong Premier League ka ta senam arajar shpo arajar karwei pada senam arajar kra ka klub ko bawan ka kran ka baningkong ka balai ra ban sen ni ka Shillong Premier League ka dei ka Shillong Ajong Football Club ka Shillong Ajong ka lai ra san sen ni ka Shillong Premier League ka ta senam arajar katsau arajar kasan arajar kanreu arjar kendai parusnam arjar pesau habang ipai jaka Meghalaya State League sedang banseng ka Meghalaya State League kausnam arajar kanyeu bat kidon kumba arab south league club ki washim benta hakane kali bat ki club ki ba job ya kane ka Meghalaya State League kila banyo shimbenta ka I League third division bat haka samo ile ka jong ka Meghalaya State League arja kanyeu aja karpra kanyeu wasa United Clara ya kana madu hadin maklala pan penlim ya ka terong mosau haka final jong ka Meghalaya State League kanyeu wasa United ka de ka club ka baningkong na ka jela ka bayora ya ka Meghalaya State League bat haka samo ile ka jong ka Meghalaya State League arja karpra aja ka kendai ka Shillong Ajong Kelera Ekanam Ladu hadin bakala pan penlim ya karang Legit United ke final jong ka Meghalaya State League ka Shillong Ajong ka dei ka club ka baar ka balayora ya ka Meghalaya State League ha ka samoy lekai arjar pulai jong ka Meghalaya State League karang Legit United ka khor ya kanam job hadin bakala pan penlim ka kli mauli haka final jong ka Meghalaya State League karang Legit United ka dei ka club ka balayora ya kanam ladu haka ne ka Meghalaya State League haka samoy lekai arjar pulai arjar pusau jong ka Meghalaya State League ka Maulai Sport Club ka layora ya kanam ladu hadin bakala pan penlim ka Shillong Ajong haka final jong ka Meghalaya State League ka Maulai Sport Club ka dei ka club ka basau ka balayora ya kanam ladu haka ne ka Meghalaya State League haka samoy lekai jong ka Meghalaya State League arjar pusan arjar punriu kanong kse Sport Club kala khori kanam ladu hadin bakala pan penlim ya kalang sning ka final jong ka Meghalaya State League kanong kse ka de ka club ka basan ka balayora ya kanam ladu hakane ka Meghalaya State League arja pesan aja penreo so baba pine share like subscribe